Uyaphila sisi? Ngiyaphila kanjani? Ngiyaphila. Ngiyaphila ma. Bengithi la ukuthi bangiside ekuthenini kungcine ngikwatisa kokuthi njengoba sasikade sinelibhuka my friend ugcina sikhokha 350 uma ngabe sigoli mhlambe su 500 ungibona ngifika negross ekhaya ungadi ukuthi ngiyithathaphi ingoba thina my friend sekugcina sithandzana ngaba nomntwana loya mntwana lo lenginayo lomncane losekhaya ngwakhe my friend so bengisaba kuloku kusho ukuthi ungowakhe ngoba mhlambe wawuyogcine ungasa ngithanzi ngami nanayo umntwana ngangikwenta lokho ngoba ngibuka simo sekhaya. Uthu my friend unjani? Lapha mama ka Alex ngithi umntwana lenginayo ngowakhe Alex ngagcina ngithandzana naye kuze kube lula ukuthi ngithole kudla ekhaya sondle ekhaya nabantwana ngangilekelela wena esimeni sakho ngoba ngikubona ukuthi uyasafara. We babo uyangilingani umntwana lo wakho my friend unjani? Ngiyaxolisa mama. We babo kade ngibuza ngithi lo mntwana lo wangafana namuntu nje like awanenwele ephepheleza. We babo hayi uyangilinga wena uyangilinga. Yebo mama kunjalo ngiyaxolisa. Yena lo my friend we babo uyazi yena ukuthi unengane kwami. Yebo mama uyadi kuba imfihlo yami nayo. We babo hawu wazongikhatha nedalwa hawu simakade khona mangishisa impepho ngizoyishisa ngithi ubani lo onenwele nje hawu mntana mozongilulaza. Ngiyaxolisa mama ngiyafisa ukuthi kufike ukuthi ungixolele ngesento sami. Hawu simakade hawu wena lungile awukuze ngoba ngiyakuzwa nje kodwa ngikuzwela le kude awukufike nje sike soyikhuluma lento my friend abafanele bengaka endaweni. Yebo mama. Kulungile wemntanami awukufike ayingeke mhlawumbe uzothi uyadlala awukufike sike sikhulume kahle lento ukhona nawe hayi encingweni lapha nakozelula hawu uyangilulaza kozelula le uyo hawu moyo ingcwele. Ngiyaxolisa mama benganayo indlela yokutshela ngoba bengisaba ngase ngibona ukuthi ngide la ku TV. Kulungile mntanami hawu wazona ngosela ushukela kulungile awukufike sikhulume kahle hawu awukufike sikhuluma okungcono hayi Ngitofika mama ekhaya ngiyabonga. Kulungile mntanami. Yebo.